Well, duo kulokaksigin gat ke mulas ka shie. Ani spelen alle we met na go las kosa ke pelchingin kaksigin gat mulas. El si beflela pelchingin din taga we koos ka we met na go wa inakolen long alu komelutut national mjenia. Siya taga ke duo taga sakta long la kos fos singalal kos nige taga sa long mi kos fos siyan. Dat taga la aluin etawi lasha. Netigi gat fashion made. Dan wana belna kayo wa belalle me yoksubega dinis in kaksakin god in pine mat na kayo walas. Nagada tagarala si broya. Ngay cold broising na to ko yang nagada siya la tikin treskal to go. Ala sam from ni kesta belal na musipas kunan sanyala while we are liking and sharing a telecast live cast also. Alis yung kaksakin god ke may kekla na shiksifena kelen tolusum na fashion na kepelching. Taga fall na ke malutut na wo may taga katliye ke koto na fonjingen me Judah from Isaiah to the exile. Judah yet well Isaiah na ke ilan. Having got some na ke time frame on 760 na ke 586 BC by the time frame si maus ka taga ke unit luometa taga katash ke unit at tolu inaksa fila koto singe. Katram from good get click na din God Judah, Southern Kingdom. Having got the upcoming of Koto, tukun Shenry Akos, Koto siya to ngan kat laman limay some from King Church yo. So Israelite Church. May lutut may tago ke may week siya fall of Jerusalem na ke me nanon kalan ka to SIKYAK. Pa usiya na pagatin ala ako gat na ke masikat nta sanon SIKYAK. When ditilan ko sa online ministry time frame siya makat nta sanon ngayon na pa me utakyak rapture. Aro kaya aslan met nagawa ke belching anap nas we got and ko mas one we pray at ko yang nagsiala tigin interest ko. Amnas katsum na ke pray ke belching kat pray Olen kat flek na lash kat alja shu kaksakin kum tema akayo. Kat kulo malap ke belching kum si besin na shesh kadin na shum acknowledge kum si bilbena kalim mi na shesh ka si akay kat ka si lawang in kat siya yung kumukat mo si fan na lash. Kumukat la lepre may siksik kumukat lan met na kayo. Kum kat si masham from narela man na kawan ka straw fella ke ko elan metlong. Wangin na payma kamit hina into kamiti kum katikum coming tonight when na masap sinyaul kum tasang na sil Moses we Israelites taka akfang yak te sil Jesus Christ la kadin lang si kumimit kain siya kang anasyon kenan ka kadin lang si metlang na suena katlang si katsifena. It's all about love and grace. Naragalya su kaksakin kum nakat mat ako lukat na todo lang pel na kayo. Okishpen matay lom lang si kaulom kum na wikat na kay si na mas wala nakatigas nang tak from kun time period si mata kagel ay siya nagel Jeremiah. Pel na lila siya kum sang patient lom okishpen lang si kaulom ben akum luselosla na kesho. Floko na luspen na wala la pen moon mapat when ako makal mi silten ke pelching na manas papa igas na siya na kayo ngana na kayo wanon ka na kayo ke pelching siya na siya ngon mo tangon mo min pur in siya kay siya na siya mapayalom mo kayo siwas poslom payng mulong ditigat arulom na ke walay lalom na siya when na siya na siya na ke revelation na kalim Titiba in Kanakin Langos ko fun na mataga kaya when na yung Jesus Christ ay yok lagi na kayo kias mo lum akataya na siya kay siya at true malap kaksikan kung kaya mga na kayo kat proy kaya matkas na kayo amta katlik ship na atas kat proy kaya click force na atas mukula matayin na papa
kat pro ke mo ko lash na ke wan show shishik show la met ko lash ke local government lash met ko lash ke state national me government lash church leaders lash na ke wa across the globe kat pro ka chikin ko medala met na ke wa nge kom silal agat pang na siyung ka chikin kum ke man na ke wa misda long wi kat kai si na shish wala na lom gadin li fin shak malala ta mana ke wa ma makkan mina shishin pen kat flok na ke mapaylo mo ke na ke pelching kabalang kadita la without you there's no life bomba source lan mana ke kat kulo malap ke placings after placings kumesh na shish kai shin len na ke kat kulo malap ke show lash kat tarilan na ke delik na kat true malalap ke physical fitness slash kai shi our financial fitness slash ka and in mata menuklar and memonash kat kulo malap ke mana kayo na manasli tigat kadina less steward di mana kayo wangai na in nakikalansa nakitokotay mo makain kat papa without you there's no sources mana kayo kumrela ke when na tum Jesus Christ siya matlang umash even got some liki kung kat lanak manas ke belchingat kang nasyum flocking kat nagamapay mo akes makinyekat la ifen ko prophetically ifen si makat ntasano pautak yak wana siete sung sapta akos po singal dolu singal alko shakalim tagani na ako lang nagaflock long o kat fletten when son sapta singal akos po sinal gatolu akalim na manas na shish akay kat kay siya flocking kat nagir mapayalong daga din ako la. Wala fin shaklong tisar lom bakong daga mo la fellow na kayo. Wala son toli for sinalong ko shakalim. Kapag at fast na medyo talakat futolo la mana kayo umak fashir ke belsi ngayon manas yung in kaksakin ko in fact wala na takotin yok lom matagal ke wan na yung Jesus Christ. Siya liti ka din po kaksakin ko ke mana kayo wakat po kaksakin ko kaya yung Jesus siya metlang nash. Amen. Amen. Tingin Triskel muna may mic on Ako na. Well, ingin na kada flow na kunta ka. Usiya mo nin sang kesla nakat usiya matlas na kayo ngayon we got to share ke pelching na. Alright. Mabalap.
Staklik nga mute pianga. An should ben afak mga afak pianga. Masap kosten na longish pin nga mute. Masimit kan glon sin gat ke molash. En lip sila price sila lemster lipan in gashikat. Kel tu singe. Panga shape makataga gamet kita gani lasha spin fellowship lasha. In the katagani lip sila onso ko luka. Inawiyam dalin siya ke mas was pailan gata. Inaya peta ka tagani proy collectively, corporately. Mana yok shipe si kadineta kalan proya, ushen proya, may kashikat ke. Na ipse ma kat eta ka pain kain wiko uskia pa oshan tem lausha. Ki gastan gat misingiya. Kosfinali na ke makatagay ni na ke misingiya. Ikoin maluto ta lemistilipan na tagay nakataya ke. Napahal proy lage tariya. Maki usina siwas masinge koshin wiya ke wala lemistilipan ke. Kadin kain diye na ke kadin tala kasing ni sa paling la kasrkusrak. Nara kasing ni sa malutut misingiya bange. God's judgment is sure. Na kung vinayak siya fila malutut siya nga kung vinayak na ke layang si maan kasing kulan nga the fact la na nangalan God diyan si SIKYAK nga fact man na nangalan God wona sure siya patel mawona nga ta sure siya masamsam kunyak nga pa finanan kasi tagayurin God men na ke efer kumetala SIKYAK elte na wona na pwanang ara contextually ala yok shipe ka din dagan ki matawa ken weak siya fashion ni ki Henry misingi ka din kay nito ki shipe singan ki kasalan kat ina ka din daka front load ya mga fakat akfas siya si devotional reading ki kunakon nga mana yok shipe pa nga man ki weak petari ko swindi na ki Henry ata na si ki siyak mataka ken man Henry school Angi me papal nata siya. Papal sa si singamin. Papal luo. Tolu. Mama. As papal si Gospin mata na matwala ka. As New Testament si ma English ko siya. Nangan nga mo tamla si wiyak niya si kapya yoro. Nabis nilipan kong asirum si kapi siya nga. Papal si nga siya nga. Maiki matwa ko siya Kusra English bange to masina New Testament makayna. Kena, aw. Malap na masima tako apa bange nga mas perum. Bange Bible kal bange manduman mamasinge anne alena kademo me. Masunggi ya tayo tisu kaya ginilpapan ke na masima inikan ke na takademo chingsela. So kimasinge ki kasrkusrak ke victory Namba si masukok ke maritsia pa tolngo ulas ke papal singe. Mana yok si papa katin na samsam gunge. Mga te mata rek wiwi mwet ma. Ki papal singe ma. Takatukun ma siya. Efak mo tolu. Papa na electronic nga. Na pa SIKYAK ke malutut mi singe nga. Katfine matawag ke. Sista pella siya yok ke malan kata. Kate avoid kanin ilyang Nara na ki lengla si ki musingin fakma nanan ka lankat wona. When maki kasing disan ange. Na pelsi makat aral lengla siya. Katleng na kikat ngayon li perli na masi may SIKYAK ka pa kate fatutule. Kate nan som retail ang malutut siya nga in phone la kat in kain takalangas la. Nakinga fact mo, engal na insurance mwet kolya siya. Man, pangarek mala siya. Katin na kadin wiwi mwet. Para yok sipe kadin na kaluti malututo ke. Matawag ke mande fara ni ki Henry. In makat kanli kanin mga mayan, maulan mwet pakat
anin peos nge shake mulan mwet ke bagi peos nge na pwanang ngaki katin etala sure singa en kadeta ka caption men ki carbon malutut musingi ko me finang isna keta na makat tabal fakla SIKYAK na kinga fa ko yingen o yesingi fin baba tumoman ko metsin siya uluman elwi lang asmang kulomalam sin katalengla dasak ta pangen si mausat time daw siya katsek na yun ang fashion ni week na kayo nga kumin kain matali pange o yan sopo kum sopoi kumin makain nga dang di mange mata proyekin mangin may kekla mayen kewaya si masikyak na sindalik chuta nga action ma sikyak ka consequences masikyak kisben disobedience la gimasaplan kata nga masap mo si sil sanggen para la fall of Jerusalem si ma ta ko ka der sam keng pala mistilipan na ta ka ta yeke na pa na nga ko me fin folok la ni ki pel si ma mo si sil ta ko us masap ta ko Komesom na Leviticus ng ulongos, was nung ulit ko yung ulyata na fakla, fin maingin na kayo SIKYAK tari na siwos. Eko shek na lain ya, at siya lang siya ako siya. Na kasrkusrak la kayo or ngayon forot, si filara kalyalak na siwos, inupela liki meta, pel itkos. Nalongan siya Leviticus ng ulongos was tungol yabang Marsin siya lowos efa arulana upe. Ara ko siya fa kang latalik na tuwasan si Fena. Napangan si masikyak kisben devastation masikyak na silo siya. Nara ko me folok la liki pel si matiknin at net paitle in cross Jordan River in sumagafeli nulayang ama Moses sila kan kolol talmen pangan lu siya si makadil sang na sila. Na Joshua siya fan siya linya luselosla. Nara Moses siya siya pakalim na silos. Ito tron na milong lalkos. Kung fin mata, akos malan kata. Na insewo pa me balakin. Pakadaya ito tron na milong lalkos. Fasin kis nga lakos. On the flip side, kat fin, ka elos fin, mata, in kanaus na masaplan kata, na ongay patat na fellow, sel nga. Narakat finsum na ito na milong ko, specifically, lamngal tolun nga lamngalit ko sin, fal na kimalitut ke week nga, na fakla kipel si matlokalok lawos, kalus siya city si wos, ko siya awla na fush nga lakisben, masin sel. Payan ko siya kang natalik na tuwos, si Fena, malem katlawos, esyot na siwos. Finne makul nakalang si may suslagi siya ulem, ilafa syangas kititamle lal si Fena. Kamatayan siya o kiel, katalik lala natal, kay kwentalik ma elkang, mayan wangin, katipan na may mungusaya. Kaya siya kilis siya kisiti na kaywa, o lanapat. Finne matayan na, awa siya taka kisya lem, kirsi el gasab, el dia faske niel, o kikatena en. El vasangas kitemukul tamel, se oksel, oye pewen nadal, kahan nadal si Vena. Kimat lokalo kilo siya kalis siya city siya, matayan siya matawo el awli na fush nga laki masin sel, oro el kang natalik natal, malta fana uswala, oye pe, fought ke in lukme. Mayen wangin pe katay na mo siya. Naragin ako meta ka lipsige lemistilipan na tagay nakataye. The story of the fall of Jerusalem. Nakadam daw kliyela kakat na yok lang sila singi pa. Orek makun peken gat in peken me Tokosra singin ta ka enalai and Jerusalem ka temple nas kasi pa. Eta ka kada siya ka na mangi na panangara
katnget lali na kipelsima mga sikyak na katnget la beli na ki katnget mali na ki masikyak na siya misingin ki government na pwanang nga malutut nga ka na siktung ka din nga nila nga ko me fin ye la liki mama kadita makatapa elche lang siya din matake at the siya lang ang siktung nara ako men na lesson kun sisyen falgesh kadena na remnant singena mwet mamatake oyelan got papa kat shita la mol singa too much kat magat mat kalain sap kat tena kalain sap kat kalain sap kat sivena kadena na kadin follow ng maswas pailan got patalik na din got niyo nga ken na parang malutut siya misinga el pangon kat kadin for la follow na ki mawulela lan got akalemye naira taka ki luto ko siya lungulak or fali ni kilo sapta lungul mekos was siniki yan ko siya urik malal tal ko siya ma-accept fee and line in ko siya chuta abagade eta ka usiyo nga yan na silos dalik nem na chosayat ko siya uusi ba siya ng naira ti kalme papapat mo siya fin mo nakatira na lang sila siya ne oinge tanga ko minita katski siya ma usi toko siya pekan singin ka na Austin Jerusalem el fang si Jeremiah tolingol siya tolingol singde tolingol lakos la aso leng sa siya si fati ano leng mata siya mata rela yurin mit mata lalo siya Pelsima elos el joke Paulos kolos milgenit siya pa Vakla ngafin o na simgul tama na selos siya na tiyan na liang ulayang siya ulayang sa siya nga yurin mit Israel va oinge mafalikia masap lagin elos sa mastain siya elos mafakatla los elos siya metla wangan selos fa enin na nutimet in felsel inita ke lem mayen met na kayo afataya matag yurin met charla na pasisel neto nekelos siya fletlena nga fa nanakmanaski makuluklalos nga fa tiesifil esam masatalalos nga lem kat pafakmaingi na pangan o yesimara kat papal sa payama wen kulos e fan na natin may kishakel mo ke fan na pakan mulikat leo nara ke eltaka shakel ela makuluklakom Elaya besilia wikom ki ngakum taka ekin batalal fungisi fala ki faklal bol kasensia ka pa kakatita na paye shalapie lalian lang sisinge na ke wen kulos fan na din kat papa inusla magaluklak ko mo patkia vinjaksin sa ko ke kataka na yorol kapasyang na sila liki ang mutal singa inkat inkashakat also mutal lepo layo during kat the prikesh narata na siya kadinan ka naki kadata ki malutut mo singa ala kita sikyak na si Northern Kingdom kayakit fukulong luwa you would think Southern Kingdom would take notice at then a sikyak katsaram kayakit ikashkan siya siyok to yung lon ko sin maslo napasikyak na sinan Judang Met palang na akkalimi na silos. Coachwin de kala makusaran. Judgment ito ka. Lem kadle sa palos sa pama unmet lokalok siya usmayan work liki and Babylon. Syria Moab. Ammon in line Joachim and Kanausla and Judah. Onel the fact na sin met palamit. Met kalan saplal, mailera. May reklagi saplan lemkat, dalan laslamit. Nara, in fact laga pa, yana yok sipesing amin tala, itfuko long lumit liki. Isustalan lem. Northern Kingdom daldaga, usla mukul nga mukay fan na.
namatay na taligay matana na katin mas nge pafakik mo katin ale karangan when felsi wangin le papasi kaspensya usingan manasla wangin le protection je akum ni papa nga papasi pe katala lang si talik na ta sa norela odigigat na nara ke Northern Kingdom iriringan Yeshua tol ngolon kosta ko Southern Kingdom ba SIKYAK and Jerusalem patatlen. Ay na may asin mo la siya maki finne health la ko. Manang andi mo asmam do kakalimila something is not going right. As reflection jinge siya tight la ko. Something with my finances ka relationship lock na sintan ki kataliktik ka maita. Eas mamayakali indicator mayakali mi mange. Napanang kat akulin la itak yang masap nga na sindalik din kat nga ta ensi mataka na silo sa bakay kaya walo sinkain inkan me ukoy masamsam kunyak nga nara Tokosra ako sumayak sa fye and juta nga ita depend lang may nasa ako sa longon na phone na bakar nga ng juta singalya ke Northern Kingdom na pelsi matified it nga ba choropuam riopuam daga nagipit siya takol Saul, David, Solomon nara musingi takoy nakatayela Tokosra siya flash ya bang sa takaya papat malabat chosaya el ti Tokosra wubusi pa lem minister lipan le tako inkain matok samsam kuna na pa na ngara ngausi na si kum ka dinitala nga kung fin papasi ikin met call silang church ka fin the government consequences ki ma nga kung ka naustalan gada SIKYAK na pasi sa ragi nga loang na kaya si Fesi nga wala lang misilipan na kikasing nisan ka na siyesh akataya na siyesh la ka judgment is sure siya nga di wona wona si mga kikasing kolan nga di wona pa mesang na kayan masi maminansang na kayan pa nananggalan ka at SIKYAK kung kan kapsa na time periodan kung kan kapsa na kapin malututo makadil fakla SIKYAK lalay nesil di wona pangayok sipe iyan taka lash mayen kikat som nagi calling siya nga eninan wangan ANC eninan wangan mwet evin pa komentala machin siya ulumane the fuk la nagi me the fuk la yatile in mise kuma flela na pa na ngara lela nga kuminti being defensive fin sa tasers lela katin siya malalain isla katin na ikala o yesingan yok na katigan met leaders islan siya valetan pasi siya lepin long matsima shikemet makom karangana tetafong lakat wina tagayin na fala na kinfalfalin miso malan kata siwas pay na fin patafong le mamash kaya inside met likiyan na kaya nga oy lalrik sa mat men convince ba na kaya revelation siya lulus nga lalkos fakla kom ine na lalmet met ineta kalmayan maing nampa siya pa on kos siya ma emay tek yang na selos ma katita may mo compromising wala usila siya tan nga men elos na paile yakla na siya inkan mo ulmongo ka fulfill in by ourselves in masamsam ganyak nga ali yok siben malutut nga kadin taga na kaya na excited nga siya man mga mayen nga wala lemis talipan so pagkun kadin taga siya man ngayon siya man mga mayen kat fin de pakanak nakate full well na sis na topla siya na kaya finesta nasakta min kat pamat sopo kakat pamat ma leader kate samsamin ta intimidating met makat karangan na paisir sa tasilos ta masing akiakalim yung iba kos finish version ngayon kate kala na kaya nananggalan ka ta SIKYAK te kanya pa nananggalan ka ta ewona wan mawoke every siya naman pa nga English kayaan
napasisara ngaki ko sindian jingen lomalap nga si onsukonge ari na lemistili ban na tagate matawak na fastmet ki malutuchi mash nge akulan sinkat mayen masing ako menina napaya pa kadina kadin skililaf kya laban lalal fungilasha lemistili ban naknas buya ki onsukongan nga rala sharing lagain en jafla avindrak mo tugun nita kos sa katol mo lako onsukonge kasyakat ki plan ba siya Kulo malap kulo malap ke on sukua kulo malap ke background si matikin tres kali to liki kulo malap ke atlan met na ke wana ke pelchinge tigin kada first met na ke reading scripture we pe me akyo ke lan background si mamusea ke pelchinge kasyakat kada first met kulo malap Alle shu gakshakin kat ke shifa shi mai ta shi pena tigin tres kali lalle ak yok ke lan paye me yok shu bega din galem gela kallala fur shi ma akalamia ke fakyak ngol shi fosal kosh mai pa kon ta shi wan ma bu ke mai shangin shi na shi nara shifa shi nga shi pa kalmoni ke me liki somrala inkaring gat ngan bangan nanan ka lan ka the SIKYAK God judgment is sure God judgment is sure na si facing na katin sang na ke leng si matikin tres kalalangan pa usi masima uminash kya eving katli na kya pa pala metiki nga taga usi passage ko ke ma-reaching ngayon. Kada som na ni ke Genesis na ako ki patari manasil Adam and Eve. Kada la kalang na sielos. Kel filia lo si fin ke kada na viten. Na lem kada filia met siya inime Eden Thailand yukuya karingen. El fat na sil kain mongo ke fukunsya ke katena siya inime singi. Siya siyak suko may sangita ke mawu ke makulu. Fat ya kang fukun siyak suko ingen. Fin kang kumami siya ke len siyan. Nakatli sure di lan God. Katli na lan ka lan God. Sikyak na ke from the very beginning.
Nara na kading kalim gela, we inherit the sinful nature, my Adam and Eve. Akia kay dakyan dal siya kostensya, disobedience. Now from the fall of man in chapter 3, katakaliye fall of Jerusalem. It's the nature. Consequences, mataga ke disobedience lang God, it's a sure thing. Nara malitut la siya ito kadinan kapashi masikyak na sindalin na lingkat nga nage church age siya magadakyan na kem singin ito na pataga ito kay keme misya siya akliwa masam kinya ke fakyak mong siya fosalkur compare na ke misya siya may spiritual teach mataga ke Genesis sapta luo fasingalit kosh lain siya na makum kang fukun shaks kung may family we've been dead since then. Nara in fuwan people akalim mo Chisel fat na siya Nicodemus mo. Siya mwet na siya bay sustek yung ngon God. El fa ilyat na Tokosra ngon God. And that's where we at. Charles ngayon we background na wo si matig interest kalil usin na siya sa kan kalambela. What we're in right now is something really important. Time frame siya mal from Isaiah. Kota nga phone siya Judah from Isaiah to the exile. Kataga malutut siya fall of Jerusalem. Utakla. It's a sure thing. It's gonna happen. Jeremiah Svenal sum fat na sindalit na din kat. Hey, dalti ka in line. Nebiket na siya daga ako klan kat para nebiket na sila daga ustila. Talik natin nga nine show. It's a sure thing. Papi na kat-flock la background ni Genesis saptalu fasingali course na ke maula si machisya sa dagakalam niya. SIKYAK pa na ke Genesis saptatolu. Fos me singali course na galong siya. Akalam niya mo elos kofle fall elos shoot me siya na ke siyak fik insang nakumalos la. O katil sang me el sang kulun kusos ko sang nakumalosla. Kulun kusos ko nga signify me righteousness lan Jesus Christ may daga ifin siyakin. Paun luka madaga hakalim niya ikestalan na siya. Lang siya kaulan God. Taga na sikong. Yokshupe. Yokshupe ka din liye patient lan God. Get time frame siya may dakyang get 722 BC na ke 586. Comparing na ke 1852. August 21st, 1852, neke January machine 2025. Yes, siya wagit ngal dolu. Kat liya mateng yoklan kat na si met kosay. Kat etre si met kosay, man pange. Kosay ang ministry, malawos. Malas na kayo, why nak kayo kat akyas makinig kat. Jesus level ako. Kat na kayo misya. Kadena kan molyak wana chiche fat na sil Nicodemus. Evingat te molyak lalafurir siya ito. It's a sure thing. It's gonna happen. SIKYAK. Managawa ka nila kalim niya, SIKYAK. Narasibya kalwe ni sulalaplak ya. Tigin tres kaligan liye masingan nanan ka lanka o SIKYAK. Nananggalan ka tawan mawuke makate siyangin kesi. Makate sinsin kinsi. Makate thaka gospel singa metain follow in a sense of urgency. Te paling picnic ngena. Paling thaka akaya met nakaywa kusay FSM. Kadina ako lang. Ako lang nagkatako. Just see how many prophets, pre-exile prophets, Isaiah mataga, metigisong ang daltaga, follow na kamalan ka. Nika na exile, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Obadiah, Persyo nga mitngasid pa na sumakay, as finsak ito ka. Finsak siya nga daga, katkalim kaya puklal Daniel, saptaya, fos nung lakas nung dikos, tukun siya siya nga apkaranin falok na din ka nga na Jerusalem
Daniel eller proy like mutaw kan sapta ya ke Daniel. Tople idak yang wikit ngaw. Pangan lang kalang yok man kat na sintalit na din kat. We're in the age period nga na. Tasakta lesipan na follow na selos mwet lan si fena. According to 70 weeks may takyan na sil Daniel. Vinga tu ko blueprint work malan kada with it on walya SIKYAK tari wikit nga ulala. We are in between 69-70. Now composition lan wikakit nga ulsingan pa Revelation sapta lime ko sumge Revelation sapta singalya. May kayo ke fa SIKYAK. Masingan pa folokan ma talit na tingkat ngan pangan lang kalain pakutin yokman kat to the Israelites when I fat na sila Ephraim. Genesis singalu fosin na told you wala ang elrela. Ingin nakatli Jerusalem falls ingin tago ike Genesis sapta long lu panganen si katin fat na sila Ephraim Michelle ay siya asong kisya kanal Mount Moriah vicinity Jerusalem. Mesya Jerusalem ngan temple lan God. Mesya taga metigi temple lan God. Temple lan siya David Solomon long nuknuk siya. Melong nuknuk siya ngan signify praising lan God. Ash lan God. In maslon metlan. Esigia liela glory of God live the temple. Ingin na beling kananel. Ifo, manilo siya kusten nag-aakoklan ka. Akom, between 69 and 70 weeks, dispensation of grace for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Pangimasing kadin for laud ak lan fungi. When atigin lakal mega charma ja sapta ton wal siye. Ton ngul sina ke ton ngulakos. Mga kumars ke marichenge na ke oye si mga kuminas ke inta ka point na siya lipan lang kalam ke la lipan compatible lang kat misenge according to the scripture of Apostle Paul. Kung nikin na compatible lang God. Jerusalem fall. Palaces lang Tokosra na kayo wakananele. Temple lan kat kananel. City na phone siya kananel. Utat lang na kaya siya. Yait nyo, dasakta. Ash. Pakutin siya tagatok. Pakatram-tram kanya. Revelation. Sapta. Limekos. Nigasingal niya siya. So nila kalaminga. 144,000. Already elected. Katil sila datari. Those 144 by to yak preach gospel and get great tribulation ching. Mako mas ke church age. We're in the grace period. God fact ingin na kastan gat may dain taga na ke maula metigi temple ching kananel. It's a sure thing. It's gonna happen. Lalay furishi ba pitche yak dataring. May nakawa matil life ni Jesus Christ. E kananel when city Jerusalem signify presence lan God. El barela. Katagali Ephraim Isaac. Akwa ki blueprint na phone sing akwa ki wangan massage na taga sipe. Masi mga din nan kanya na pati interest ka fact. Kadi ni inche position. Initala kat ini nan sifi by shoes like ang lan God. If hindi nagad mi siya. With that said, kadaw siya redala forcing al kos nagalong sum nag force nagaya nagatet ka li ipsirga kos ma euta ka na sheske besiege ka fall of Jerusalem nagachiba na taga re-engage naga temple mishenga la katasya mishenga naga surely makadin fact na SIKYAK consequences of sin is dead when Rome conquers first long todo akalan eldagan molikat lengen de belin ta horror when in belin horror ngena Belching a belling tang na sin matnakawa matawa ke finpe at ne San Antonio. Kadin na nagadin shufta kang mangat matake ako kan katingin. Metigi patla.
Marita bange. Napnash ka treaty the metiki. Sipenakalwani. Nanankalan gada. SIKYAK. Tokosra long lakor fosh ngalalkos na ke foshya ke saptalon. Lime kosan. Bangen. Tigin treskal acknowledge ko kung gan liye. Alright, Kay kulo malap. praise God. Kay foshing alal ko sakal myang. Setige el ye longol siye ke el tokosra le lan chuda. El lemin Jerusalem ye singol siye. Nina ke elpa amatal en natal Jeremiah. That look very sensitive. Mukli na kya kasing na mal. Hey, wait. Nation. Lang. SIKYAK look masih SIKYAK Ay. Okay. Now, Tingin ko liya masih SIKYAK ko. come up kran lagi. Right? Wala. Sibe kalmo ni SIKYAK look ya ipsingan. Very sensitive computer. Flok lang na for semet. Sediga ya longul siye kel tokosale lan chuda. Lemi in Jerusalem yeshingal siye. Nina kiel ba amatal en natal Jeremiah. Siye met in city. City lipna. Foshingal ya. Tokosha sediga elera makuluk wine LEUM GOD. Wana matokosha chio kim el era. LEUM GOD el arulana kasrkusrak sin met Jerusalem at chuta. Pwanang el luselosla liki mutal. Foshin ke saptal longon mekos pange. Sedige el tuyak Lionel tokosha Nebuchadnezzar lanen Babylon. Ke mainge Nebuchadnezzar el taka we met mayon lal na ke wain mayoni en Jerusalem ke len aksnyaul ke malam aksnyaul ke len aksnyaul ke malam aksnyaul ke ye akya ke pel sedige el lem. Elos orela nien aktak lalos ligi sidia e mashaila may fan round la pot a foslu elos kalas ye nekena ye aksnyaul shie masedeka ya el tokosha in lenak ye ke malamakakos ke yeshana ke shel cheshat naupe e wang lamon nan meta met Babylon elos fukulya pota elos ne round la shitisha a met mayon na kay wine shitia kang lane phone siya elos utien emailan tokosha onwe a shasla ke maton put shima potlan luo fashion way na elos kang le utlayen na ke infalfal shorten kasokta met mayon Babylonia elos ukwel tokosha Mike Tuman. Mike Tuga kumsang along right Wo, flashmet. ne setiga ne shukulyainen tapas prasapran na Jericho and met mayon lala na kay wa shisal la kangeli Foson kor utak ta tokosha setiga yana ro tokosha Nebuchadnezzar shamatayin city ripla and siya Nebuchadnezzar el wotela mayorek na shil fosit kor elos unia kay wa met elos unia kay wen natal setiga yematal etipalla atun matal na elos kapilya ke Shane e ushella na Babylon
Wasal course ya aksha fila mariching inline akit course ke malam aklime course in ye akshinga ya ke tokosha ke pel tokosha Nebuchadnezzar lemlan Babylonia Nebusara tien sha met kasha lal tokosha waya pe el met kol flatland met lal elucha na Jerusalem elesa ka temple inkal shin tokosha LEUM shin met flat na kay wain Jerusalem pangan marit si may kol ka na musengyo si panakal mi si fe nanan ko lan God o eon nanan ko lan God o SIKYAK si saklu nanan ko lan God SIKYAK akat som si pa usie background si ma tigin tres kalel usie akat in kalam kela force singalal ko na kalongo si pa nakalwani masima experience kanya finan Northern Kingdom me 931 BC taganike 722 BC tokosha singalia karingen matanfel Israel in the Northern Kingdom tokosha singalia no fon na wang sieselos wo Assyria som put them into exile when nakatilo like katli met saplalika met palama katil spela minor sipawi major prophet nakel osiama elos som uskastan God elos tenali yeah 931 nakel 722 BC para tram kininga now when I think interest ka lakal mia bel na yokshe in marson ye it for long luo nakel sholan southern kingdom Judah should have kept them plenty time in foreland nakel malang God when consequences o yan na kayo may taga karingan nanan kalan God with that being said mitigat fact me da no na pen na kayo kaya SIKYAK sakin kat kaya small lalaro naskat proile ke masing kat fa fact me all them got flat na kaya small long tikain som follow pishe finne wang met ke long kadena continue to preach when katli kasham from lal Jeremiah the weeping prophet well aleshkiel kad enen na kadin tu ko faka kitala kaslo meklaman made but Jesus Christ pange finshak moulji makadashke wang in finshak shay agadal SIKYAK sakin kom malalap ke kafung nalalap lantal na tumay na nanusye warning sign ko in akigat kay siye daga din sukum ke balching metigi patla o katfla na langkalang lom te tuin wikat to kumakalam me ke kasmo lom si fen for sure e tu isipe na manas na shares mateng flocking cut ke kasmo lom kat proy kaksin gom kenen chisi simit lang olas kat proy amen amen well time period chenge ito na sikum to kadena in kapaskin na kemet lasko sai snow matlalad fung iwiyaring to ko na Boston Massachusetts history academy mo November of 1851 dal somnigi and Massachusetts inus gospel shema emola la fel siya na ko na ke or masapalu church kadin tagali time period siya mga kumaske kaya lang kalang yoklan kat na sip ko yes siya wagit ngal tolu na namasin
Kattaka liye kapash na ke oye si masik na sin Northern Kingdom. May kol singa liya na fon na kulo kananala. Period siya makadash ka nga chuta well Isaiah na ke show even more time to come back to the Lord. Talik na nandin ka. When I tell me ke background sila tingin tres ka lai tak yang masa bitak yang hoyelan ka elosin matake elo somligi. Consequences metagal ke. Baka there's someone missing. Fall of Jerusalem. Nanangkalan God ay SIKYAK. Kadre la fosingal ko na longo lita na fosingal ko na longo luselosla na tafayan Tokosra kulu. But we are facing me SIKYAK na lililan talik na din God. Unit siya makadashkangan. SIKYAK to the exile. Katliyada na Tokosra shafla SIKYAK. Pasam from kanya. Na vingatliyada na Tokosra singalya kasha siya pa Israelan chuta usigat kalam kya. Now out of those 19 kings, only 8 akoklan God. So 11 when Tokosra Northern Kingdom. Tokosra singal yan no fun na kuluk. Singal siya kuluk in the Southern Kingdom. Alko siya na wo. According to the note, kasha siya tebe na wo. Very bad. And wakiel ke army lal sifen. History background kay may kulash. Kamay kulan Israel nga in compare na ke Yesyo vokit ngal dolu ma gospel lan Jesus Christ han ko siya ni ke 2025 ito ka na sikom ka din liela fo tigin tres ka na len taga aula si fashing na ke context na ke Israel much makadinan samon mo singing PRU lash na ke oyen akoklan God when pange mas signify fall of Jerusalem glory lan God som nikitalit natin God ngan kasi ben siya kosten lalos kasi ben los shem la ke malan fela siya mosi sila kalamina selos tari ke Deuteronomy ke Numbers ke we puklal na kewa ke akoklan God ye shovogit ngal dolu katakalieta na enko siya ye shovogit ngal dolu Pia o yes mga akong bayan na bayan glory land God Asher George ka Ash Masaya when pataka ke fosing ang gusto nga longo another bad leader wo alko siya from 931 to 586 BC period na yok sipang time frame na lapse. Biye oye makat aske musingin. Man nanan kasi pa ito kang. And it's gonna happen for sure. Setikia finkat liye na ke Tokosra ako chef lang ito. Kudluk pa phone na. Tokosra akli ko chef la bawo chef la nganen chuda pa sosaya if ingat sumle background na sosaya tal itchak rela renovate elta ka kanaus na phone na aqua lan Tokosra look meta that is what we need again sum liki Tokosra lal when natin ngan tuyak te kuluk pe oray Masih tokoan siya pang Joachim el kuluk pe, Joachim el kuluk, Setikia el kuluk,
Elosli ma chermaya, may palangan usel na che, inflot na kya akoklan God, losten, flot na kya. Ifo, siya mga ko na kya background check lock na kya time frame, siya nga na may pala kikiya, para lut kikiya na sin common people in that time frame. Na masingan pa nga kya kunaki katindi, 173 years from snow getting Tokosra, nike 2025, nike 931, nike 586 PC, nike Southern Kingdom, may pala kikiya, may koi kikiya, som diti may wona, may kumelya katil wikat. Timbalan God, Timbalan God, Timbalan God. Katlong sequence lan, Timbalan God, Timbalan God, Timbalan God. Man na Timbalan God as churus na naman ngan mo ilos mole. Talde na dan papen na kat misingin. Kat kan fa makat mat Christian. Agat nikin na kadisuste kang man God. When na chermaya ton will see, when na chisi la kalamina sil Nicodemus nga. Kat mokat mat Christian, kat nikin na may matal siya nga. Lakatara manakaywa for the glory of God, tisilpe, kat tika and serve two masters. Liye period siya 1850 to 2025. Yeshu waging altolu. Kat ask ke o yesing kat facing the surety consequences na ke judgment land God. For sure. Piye ke makadash kami siya. Sediki ay kuluk. Kat liye background si may taka usi SIKYAK ke fos sina ke yangan na SIKYAK. Mafat yang tayo na siya chairman yan. In fact, kum tali kain ka lang Nebuchadnezzar. Kat paligil, ligilya. Kat pa usi, may kaisi, may es makinya ko skulin flock. Ko siya sum nag-sha. Ako king aki atarin. Chairman in fact, talchang long ifo. Liki kiep. Ewona, wo siya wona. Yes, you will get no told if you ain't go try gospel arch way. Because the time pala may shoot stick a gun God, mold a gun God. When issues the gun God signify temple land God. SIKYAK God, one of the interest ka lakan ni mga Ephesus chapter si for single dollars niya lako. Matche for loud yak, ngan God ilyak na matchingan. Signify masingan. La katilasarong matchingan. Kat ito na pala may kalmin masingan. When glory land God, somligian Jerusalem. Talik na natin God nga ni SIKYAK kalmin. Glory land God, somligi. Why? When judgment, sure di lang judgment kanausla. Lomnuk in the Old Testament for 40 years in the wilderness. Lomnuk singan talus signify presence ng God. United Kingdom, Saul, David, Solomon. Kadito lang masyayat le temple singan. Temple si makyato met. Represent wala na lang God. Matanfal na kayo. Ale fue la kiliya. Temple land God, temple land God, temple land God. Nununku land God ay SIKYAK. Setigial Tokosra luksya. Naro may plan land God, the Lord magal Nebuchadnezzar. Taka rela ipsiriksemit may taka kya force siya nagaluungan. Taka pa akal na kya shawlanen Jerusalem. The siege of Jerusalem. First sinagaluo. Kat kain reference kin be Luo Chronicles chapter 1 or first sinagalongol siye. Kat Jeremiah tongol ya first sinagatolu. Jeremiah lamngal luo fasakos nagalmekos. Lamentation kunokon las nage weakness tagapeke lamentation. Yoksha sapta luo foslongol nagalongol luo we sapta tolu foslimekos nagaikos. Atagal redala force sinagaluwa katan si reference nga kan kalam kala show dari. It's a done deal. SIKYAK. SIKYAK. Kung di ka Benjamin kaden may SIKYAK. Kung di ka taga kanken. Kat ito. Sedikay kanken.
soil tipoljakle metigi tipoljakle atron matala en mo kin na fontalik natali yematal itakla atron matal soil itakang nukin present utakla na Babylon. It's gonna happen. Lain sina kong kang futen sak sukong come famiglia katak na misya ni misenge kadena kan molya na kegan molya nge manapay sila kadetala me isuste kang nan God. When Jerusalem falls nge signify presence ng God. Wangen la ay lang kanaus la na if in wangen presence ng God in temple si mapole la kalam kat pa temple ng God kananan la. Do we understand that? Katita na pala me kalmen isuste kang nan God in signify presence ng God. Katita na pala me pole la kalam me Rome saptal course morning nga na pa mole. Why kadako lang nakita ka siya when it's a sure thing, judgment of God, ito go. Tipelin picnic pang. Tipelin na yan siya. Pelin force nga na in mateng in saan o falok ng na mo ke kas akwa kulan lang ka. Wangan la glory. Wangan lengan lang God kasi ben kasrkusrak yokke oye matalik natal si fenara dal folla alu na sil bel hasheria. Kat sada siya akwa kitay na ke exodus saptalongo. Kat si fan na lowos. Wangan kat siya wanang But liye na pa ako klangat na ke pakotin yok klangat na siya kay siya may kusay ke 1852 na masyenge na siya wugin na dolu kulo malla fin katina lila kadash ke isuste ke ngan kat na ke presence and the Holy Spirit in God kadena kan float na ke ngena men me it will be in consequence na ke judgment lan God isuste siya ke ngan kat pa yok shpe meto for laulia kalal fungi Jesus dal daga misya molya ngan kat ilya na machingan in 12 ken mata machingan tak ako sten na ako kat ngan kat tak sis line in machingan paina in SIKYAK ngena we need to be get sanctified be transformed to the image likeness of Jesus Christ para pangpang kat mat Christine the Israelites the Judah, wait mata Judangan, talin ni rin God, talin nam taki ako sting. Weapon ang akong masyenge, katkan mo kat may Christian, we cannot figure out what is meant by born again in spirit. Nara, katakaliye, fossilu ke saptalongon, megas na ke pisitching, shooting, kanalila. Reference mga hakalam niya piyang niya. Tako, namnas nga siya, fossilu in chipe flocken ma mariche tigin kumrang long project Sakta long, first bit. Lo. SIKYAK tu ya kleinal Tokosra nemekesir lan in Babylon kemaingin nebekesir taka we mwet maun lang na kawain mauni and Jerusalem kelen aksingol kemalam aksingol ke akya ke pel SIKYAK LEUM losorela nien akta klalo sigisitiya e mashala me fan round la puta Fosluo elos Colosia neke aksingol siye SIKYAK Tokosra napangan si madaga ke akya SIKYAK kesben siakostenel elanye kokolal Nebuchadnezzar som liki kesben el alfi madichap ko karnyak sige background sa mga kunak mo el som nagya Tokosra si
ka Pharaoh si fina ni chapin suko kyasha el dena shipe moli tribute mine na len sang na sin Babylon da go kia lal Tokosra Sedekaya King Nebuchadnezzar metlangan da go besiege surround and Jerusalem sidi madalan God temple na shafna SIKYAK ngan el round la kalasha kewa el siege Jerusalem. Na wana nga kalamye pe nga reference makum ka ben ta kalyangan pa Jeremiah ton ngol yang anu si ke fon ti ka kadin riti pa na hak yokye na ke reference siya yang Jeremiah ton ngol ya kalamya ang Jeremiah ton ngol ya wasya tolu in malam siya ngolin ye akyal al Sedekayan Tokosra al Juda Tokosra Nebuchadnezzar lan Babylon mwet lal na kay wailos taga Kalasya and Jerusalem kelen siya kya in malam akakos in ye aksingol siye na Sedekaya na Sedekaya el Tokosra mwet akakos in ye aksingol siye mate Sedekaya el Tokosra mwet Babylon elos fukulya pota utyak ke belche sha Jerusalem met flat na kay walan Tokosra Babylon elos taka 2 yen shishniya na shelos kematan pod in full way katashin may tinge pa reference siya pangan cross reference na ke lu Tokosra sakta nung negos fosye na ke lu nakat konsum belye ke na lamentation ka yoksha sakta lu fosnong na ke lu an riti pe fosye nga ninusipan na akyokye may na kalinashke yoksha sapta luo fos long na gelong luo akalmyang nget mao LEUM GOD ifo ko kum ka kalye kat ang matayan nilos kang munin talik natalos selos kuloy may tola may pala los enwagi mine temple Elia nalalap SIKYAK and Jerusalem used to be full of joy okay shipin makulu kilo sara na ke alu na ke masulala sumni ki akoklan ka der judgment dako na elala Jeremiah fat na sin may kulan may chudang mo akwa kitay sin ka Babylon etaga Nebuchadnezzar letaga dalsang along sin pa na kalwen ifo dalsang along makiluti kikiya SIKYAK pelna wales make may kul kikiya may kul kulu mantalik ni din ka nga delos tina folokin may ta na ke akoklan ka nara besiege surrounded yak somna ke yak singal siye lu gata shaw in Jerusalem meshingan tal call of supply line na pataka ke fostolungan shall na lapsi SIKYAK consequences na ke judgment lan kada pa SIKYAK na sin talik na tal si fenang got ours ke fall of Jerusalem if you got some na ke 605 BC the bange mas machisya sila kalimye mo time of Gentile bange officially named time of Gentile sige pa lang belchi Nebuchadnezzar tako me usla exile si meta Daniel usi meta show utak like 605 but from the 586 BC SIKYAK kananela director arch exile luo metigi final exile singa SIKYAK 605 patenel ma academia ke pukla Daniel be time of Gentile singa somnani ke second coming of Jesus Christ pangepel si ma yot si ma from kunyak ke pukla Daniel ka kanaus na fon na matan fel arch may call si last the rock from the New Testament pa lemaya foreshadow Jesus Christ
El sang matamalit Peter, on this rock I will build the church. Tasok te Peter pa church. Christ Shifana, the foundation. 597 PC. Yay kartukun so semeta. Utakla so akluo pa Ezekiel ma. Nangin nakatashke 586. So shafla si may kananan na phone na palace. Enin matalan mwet kolingan. Tokosra. Kananan le. Presence of God. Temple. God il matalurun met lan God, the Israelites in the temple. God some lie outline lan temple sing outer court, inner court singen me, holy of holy, most holy singen pa mercy seat of God sima. Metropo si fan na ka, I priest singen utsak. Crossia curtain singen som SIKYAK na manas Yom Kippur. Signify relationship, worship for many years. Naingin la ekananila. Eitakla. Makeme ita wela. Lutikikia. Makame ita wela. Lalal funishaya. Alu na ke marshulala. Eloste som shuk. Kalan kada. Elos som shuk. Kal alfero ma. Itcha. Matan fel shaya. Kat kan yun nag-ako clash met ko siya. 42 square miles. Managawa. Perfect. Fitted. Nga akong kain mga pasya. Most. Ik. Sano tagalang lema. Perfectly square. Katil digiga din. It's all about faith. It's all about God. He can provide sustain managawa in that 42 square miles. God pa ininayin taga manage stewarding managawa according to his will. Managawa wo. When I met one question told you taga shuk tokosalan ka din met. Managawa will be given to you. It's the same principle. It's the same concept throughout history, throughout biblical history, like modern history. Chakpa na katsena, wana akalimya na. Watching by the canals, na phone na matan fel. Feed fel. Mana pa sila klik na din ka ngayon na liyak masini. Mana pa sila dal somniki katsima fat mana gawain ka sa fel o rekta ke ko ke pasalal si fena. Mana pa sila dal somniki pang sinful nature je makatach ke. We're prone to sin. Tasakta chisel daga. In reverse siya masingan kadin for lao de klalal fungi. Are you being besieged? Are you being surrounded by all this nonsense lan world? When patlik na din kat nga. Dal som niki malan katane that being surrounded. Are you being surrounded by nonsense? Evin kong pala masingan kong follow na kay isuste ke kat lan katingen. Because you don't want to face the consequences. Consequences lang natin ka nga bang. Shell nalalap si SIKYAK in city. Pota kalasya. City ay kananala. Wangan la siya. Siya ko yalan kat ke o yang. Elo siya sum na kesyo. Ako mas kesyo singin. Mesyo singin pa sinful nature singin. Kat mi siya kanina kadin me taka na ke SIKYAK clashing taka ke Son Jesus Christ magain. When I got academia, poly academia, one must be born again for la repent. Receive Jesus. Today is the day of salvation. Even come there, severe consequences. Consequences saying it or it now, yait nyaw. Masing ako nga, it's eternity. Reprobate, that's burning with silver. Ising a further for eternity. When an excuse slash. Mat lalaf ni na kayo ako sa pangamas may na rin tuyak proy kiningin na. Tamat na kayo walas ko sa yung taga na kaya payising. Mana pay sila kat na phone na ako na flock singa. Pagka na sum kaksatin Jesus maui ke Christmas singa.
You got to ask yourself that. Manapayla, we steward every resources that God has in some glorify Him, kagatsum naman na self-glory. You need to ask yourself that. This is going toward eventually makatasano mas from gashetet na sapta hakor for single dollar rapture of the church is what we're waiting for, not Christmas Maui. Kung magulan na rapture, when consequences is coming, it's for sure. Nanankalangkat o SIKYAK. Te nanankalangkat na wo. Wangin mawo kya, kadin na kanyang siyangin kya. Furish. Talik na rin kat ngayon na liya in Marslon, 931 to 586 PC. So nage 1852 nage 2025. Elya siya pakatas kang. Mesero dat patata make liki kiya. Make kol sa talan met kol. Trik na din ka nga siya utatla. Tasakta. Hasta tasakta siya ke. When na tiyan nilakalim niya. There's hope. There's hope, musinga. As fin saklat kayo. Makataga from kunya may nakas makanya din. Make sure we're in the presence and saving grace of Jesus Christ. Baka din naganash kayo, no? Kung nagadakalim mga for sakos ng gayikos, kain nilang mayon, Tokosra nga, fal kaya kielos. Elos kang gusto kang kin makatilaki adar. Jeremiah fact wangin, it's a sure thing. Malal nepikirnesyon lang takakanaus na in Jerusalem. Ako kan God, nasintalik natal sifen. Kumakain na yasetikia. There's no way around God's judgment. The only way around God's judgment is the presence of God, the Holy Spirit, through Jesus Christ on the cross. Pwanang one Messiah, depending on it, you need to get on your knees and pray. This is where you need to stand up, proclaim the gospel of Jesus Christ. Consequences is sure. Judgment of Jesus Christ is sure. Mwet na langkat. Papa ng ako musingin. Kat patimbang langkat. Efingon langkat. Tiyak na yung tepol. Singa akmo yet. Ingena. Consequences ito ka for sure. For sure. It's gonna come. Lalain for siya. Kat ka diye. Nagkashafla yan. Makiato wala na lang ng Jerusalem pa. SIKYAK. What calls you like never get there to go? A socket no fun. Temple lang ka. Utak la kanon ng Jerusalem. Temple. And it also makanin kaksikin God for many years. Utak la. SIKYAK and Jerusalem. Kung som liye background na ng Jerusalem, Mount Moriah na God at place ilya Abraham, kel som sacrifice on his son, foreshadow imasima tako kaya finsaksi na ng kumisenya. Jesus Christ. El Makena. Ganigin mo.
reference mga akum tram kinge kum tom liyepen na get Jeremiah. Jeremiah tongolit kors ka Lamentation sapta luo siba sapta akos kumelie na tongan mwet finen sitingen pa yoksha pa Jeremiah the whipping prophet and so much la. When I know hasyo lalaplal kinsiti matalan ka. Nangako masinge. Kaya tamal wea kamisya kanarol misya. Kad makay na ito. Insyal kad. May siya klart mawangan lef. Som na ke mutul la si ma pole la kalmi ke payapalang. Kamana pa sila we sure. Katingan kelos mutul la in poklalo sa katan asure ito la mekal men asure sing. Kakatingan na pay ito na pay la pay na pay for sure. That what God Lancery. God magay na ito mulan kay si mwet. Kung nananasin ka tingin na payok sa paymet musingin. Kung patempolan ka at lipan kung tempolan ka glory lan ka din na nanilyak na mwet na kawa fella sing pangan lan ka. SIKYAK fact lang ngan ka tsumniki temple Jerusalem. Wala ngan ka tsumniki temple lan ka Jerusalem. Mga pay sila nga kung isusta ka ngan ka. Kangan ka tarsing God. Wangan mat kan kia pa kung. Evin kung isusta ka ngan ka kumeliye fakulan nganin kay siya men nganan kat produce sesestain kom kan procheki manifesting lan lang siya engan misle mon furas kalang rep mawaru posisya fenal lengfe e kalam ke mo lumante kom kan prochek kom spirit test the spirit lela pay na pay meta ako lang na kaya o yan kay walang ka. Especially when we speak of the church. It's all about love. Tipelin churchingin. Katikan kankin malangkat. Nanan kalangkat ito ko. If ingatakula na kaya, we will not fall. When Jerusalem fall, if ingatakula na kaya, katete when na masimakati la kalamika Genesis chapter 2, the fall of humanity. So, regeneration of a soul, of a spirit, of a human being is what need to be happening. Ingin. Isustalan kasi matyangan God is what we need to really understand. Akot in age, wala na siya kat finshot na kaya. E vingat tekalim kaya molken, kada som na kaya, nanangalan God siven. May sensin, may hakas mak, may proilash mat, nakiwa ko siya, kipel siya. Tamit, talik natar, mat force natar, nepapa, mat kol nakiwa lash. In mata, sisista ke ngan God, sano floklal. Kat na kewa inanan when namatan, fortune ni makers, ma keep their lamp burning, signify spiritual aspect ma kuminanarke. We cannot be like the 5 others, mawangan, for ke lam laloso. With all that being said, katsuy kaksigin kat siya proy,
Nakadeflo ko ng tigin tres ka lang takak siya film ano kayo. Kat proy ka pelching o baba katalya shu kaksakin kong. Maya sure LEUM GOD ito la. Kung magana ito. Predestination, doctrines lan election, reprobate arsenal. Katlalal fingi kom. Lagyan lang galang bagaling yoklom. Kumawikat na. Napnas na shares. Fashion glasay nan yopom. Wikat. Taga din na ako lang. Pel na kayo. Katsuy kaksikin gong ganang cheese sa magkagulas. Amen. Amen. Tigil. Baik, kasi unsa ko nga din di prelava ka tagakalia, penilasya. Unsa ko nga malas mit mele ma samsam kun na kataligi shwagin lagat ikla inanay los kim gigulalosa. Lamalam jinkat ke mwet wias mayak laun segungan, apa luselosla, mwet matalas finen melim bangan, on segungan del yak lagi chunanon gorski yelu osumla, amda finen sangan kadain witnession lalosan, na ngalang si faklo mayen ngaw siya ke sipin, oye makatutut ke nge, paun segungan taga pain daskat ke. Saran, Kulo. Malutut wo. Nakataga niki, sistak Valencia flyer to nga nakilin ko usma. Taga penge, Melissa William, nain mo na siyum. La Mr. Liban, amen siya ngan ka nakalimi. Ngay wala ke, we might be asking kaksikin kat ke, powerful message siya mga kalimi nga. Makum taga dutige makat papahil, nikiyen siya mayen, siya makum saram kanya pa naki luti. Ash o pisi na sin, might compromise kastan gada. Kumitaga si church Asia Minor. Namasi ngayon may taga na sin, might tutiyente, mataki kastan gada, pwede daw som two-lane fakak, dahil nga dang dan mwet na teлекol la message yan. Hindi kikiyap pangan. Na gigat taga sam-sam kun nagi masikyak ngayon na Koswin niya na ke, nga naistawan masya nga nananggalan ka ata SIKYAK, ang naging akalamigam daw akiya.
Kadikalla si fe singayan kisipin kasing liskian bange. God judgment is sure. Nagigoslup sila lutina fan and powerful si. Daga sila lamistilipan nga Wangan siya suwasik ma elde pakanagin ganda ka. Ito lang nagimiluto siya nga kadin liye entirety kaya. Mga siya siya lan ko siya online ministry lawasa. Kadin te taka linganin faka kimalan kata. Kadin te kapalisi ka kapalpali. Man malan kata ilma fonsi. Napakat we matlo kan luti na wo siya ma na Mr. Di pa nilala kat fintu yakin luti. Os hindi na kita kasi lala na siya flyan. Ilta ka akilyan siya kasi references. Alam na thorough. Inga nito lang kalmihan. Huwag siya historical context na kaya. Pangit ka alas na inta ka wika was ko siya online ministry lo sa mayan katapel kat sumakilo maluwe. May te country kaya malututan kaya manit lumikos kasi ngayon. Na may te tivok yang kung niyalo na wusi pa masya. Alaf to. Memes lagi. Ingin na katash ke perilous time ingin na. This is the time makachilelala. Kada small kada dia. Panangara malutinge anak yung academy belpas. The information and then transform and the manifestation in SIKYAK mulakoma. Evil maguluga katpapal siyang na pay. Walang tolerance lalge. Na mayan pangan nature lala. El siwas, el paye, el te ekod ekmakinanaklala. Naraki samsam si makataka, matlokin ma, na mistilipan il taka kasikat kaya nga Nakata na patatle lan si mali na kyato aska nga Jerusalem. Anaki nga taka usiki wiksi ngayala. Katakan liya kan merki ki superpower makalimiya ki Genesis nga ulit karfas nga ulit nga Panayan si maliyak USA pa. Alien Jerusalem siya JR USA LEM. Tarakta, na kayo siya manikle. Limikos taga misya tari, pa akademiyak Babylon ba siya, nara, taga na siya kating tunekla, taga hakika dilila, pela pang sama, kadinala na loang na ke. Nara ki, kataka akademiyak na siya, ki Leviticus, o epe Deuteronomy la, katpapa lewusin na kalal. Efin elostia matake masaplalan. Ngayon sum nag-Leviticus tungulon gosh. Basta ngulit gosh kilongol ya. Na ebe Deuteronomy lumulal gosh. Basta ngal tolo nag-ilamgal it gosh. Basta ka nakalamit. Belsi ko was fast ya. Safta ya ko siyam tan kayo. E kanaw siya klan si usan. Na Martin Shell kishipen devastation ke laun yakladari. Sidi si usan. Wangan mwet ka kisipin Shell masikyak nga talik nanduwasan pa may mungunawasan. Kaya kiyang mga nasilo story. Dahil then along. Nara, dahil man ka lalakat papay long alos taligimat lokalo-klalo sa na fact ka na bugin churches ke saptalu fasingan ka lang dolo mo kaya nga muli ko usta nga na dahil si Pello was on nasig, eko was forla. Na dahil diyan na, forla na pa, uskat mi nagifo siya ako, siya mit kimaluto siya ma, na mistilipan nila ka, lakan na siya nga. Duwa to ako siya lang, lakat fa siya nagkaya ako siya. Judgment siya nga SIKYAK tayo, wangan madalas yun pera. Makasya nga lang siya begalutila la, lakalim mi nagkaya. Ifo ka dahil tipala madal, sa kaya, tako siya flash siya nga, fa, me, Talunia talik na tala. Dahil kailan diye, lanalek kayo, may kadilangan surrender na sildal. Medigin nebo saranil matawag kisigan wenge. And then along, na judgment patati na fellows.
Tasak tapa le mistili panel taga katayela. Kadil sang pecher mayelen fak na silos. Eas uleng sa si mataga inak fonye la masimal shram dekorol Moses ma liki siya taka ke pelang siya Jesus Christ. Napansa pa ma Jesus Christ pa kad akilin taga kalimiyak na siya ke luksap talongol luo faslongol pa akilimiyak ko ingan rit na siya kadin long ki takalan lemo fak mo inoya siya na ilsang na silo sikap tugun mungua fak kap singe pauleng sa siya ke SIKYAK siya ukuyak lagayos. Pangan si may akalemi na silo siya. Na yun na akalemi ke luo korentolu in akonila vaksingan ke takalan lem Jesus Christ. Luo korentolu foson ko ran vakla. Ilang ilpa si kana siya sin kalansa pa siya uleng sa siya. Siya tiyorek lewa na masap simleo amakingon. Masap masimleo use mise engon esimol. Na naksafi vaksilal nga inak ge when nadin lem nadin God Jesus Christ. Nakatsumne ke malutut si makadak shamta ke kaya. Nakatsumne ke luo Peter sapta tolo. Nakatreat ke fasyan the fact mo lem ka del tie patle na ramail wala ke wala na kikata mwet enan ko ay kung kusya sa siyos may nil tie lang siya katay na mwetin tale kena mwet na kaywan for la liki makulu lalos repentance si mabangon yak na kayabangan nara nga kuminta la si pesira ka judgment siya ngayon mafak may sure ngayon elde wona pangaling si mafal na kaya Angalan kata SIKYAK for may kikatitela entire di kimalutut simsingin makadel fakla SIKYAK na ngakum mate for la makakakayawa wanatalik masera kayel kol ka finit Tokosra joy kim joy chin kadetala temple si malim silipan el drum kin mam kanaw siya lang polel mga kumpat temple siya mising na safta yan temple siya kanaw siya klepen na pa kanaw siya kle temple na mga ta kana sikum ka din kay nitala makat pa bal fakla de kan tafung le ora mal fak na sil Moses siya pasikya ke pela chermayang na mama fak ke pela chermaya pa pol mataka oku kunenei na pasikya kim da kumsingin Jesus Christ il taka when gulo si fana natin God taka algalal buve na pasiselle obedience na ke mission lala taka mise ke si pakum saksing sugungan tuwa siyan sing elusum na fin saksing an au yani ke au tolu fin saksing kom tjekay nakilenal kofla folla ngakum rosyang falak yang som nakialu gatpangan mo manaw pepangan kadini na nito napayla me katara ingin na katapel siya nga katin tewi oral na ki opi malakula na sikum nga taga kalemi ki oping opin katang la masyaf opin katang la intelutiki kia kusaya online ministry lami stili panel temtana ne fara naral tisilal mi et paray ke nilala na sang len kan connect kaywa mayen molan meta asin bon lutia tikastan kata na it's not about ayen siya no siya madin wi katalo and it's not about us it's about molela meta and mola karas na ron Jesus kadalan kalansap na ma point yun karas na ke molela yun Jesus Christ mo ke fun na yon singa lakos foson kos nga pa ingenik by emo panangaro ke
Demisteli panel kang kaksikin gat. May proyla lenda ka mayen ngay tala mwet si malitikat ne. Ingan ko nayak makataske nga Pwanang rek malala. Kaslan gat pa rek malala. In proyla in fulokonal malen ka men ngali ma payen na pain siyal na ki calling singe. El forlani mo singe panang malaro. El som na Israel. El som syuta som na ko siya intern lala. Yele me kosh, mtawe. For at forma ke aluweng. Ene ponpe, awa yan nga. Meng akom, di mo yokshipe na ke mola siya misingi. Nga sisla rekma, yang nga lime ko rekma financing. Siya flyer, ngangit mali nga, meng accomplish. Napan nga lakulon sinkat ke, elesi katinkal na sikasi na sikan tafayla liki ordeal si mga patatyang nagki yatoli ko ta sumla. Kapan sila misalipan mo, nga kiwanail. Orek makin bella lalak nga taga fakakastan kat na kimapay si wasla. Panara kingata ka ngandiyak la, langasyak masinga tatena fall na ke. Ngay lang ang longyan yan met malangas nga tasakta. Even sa ta masyo siya time lao siya. Kadina naksyo sila. Katilya kayan siya ka. Lakat longyan yan met siya. Maulan met pangay. Victoria SIKYAK kinamba siya nga. Tol nga ul kat sang tolo. Masya nga Ka na siya. Kat hindi ila. Wangan mawo. Kinangalan ka ata. Nanangalan ka ata SIKYAK. Napasikyak na sindalik tsuda nga. Ako malam singkat nga, usi onso ko on na taga safla taga oral tam na lipa niki pray inaccept yung mana kayo matash kaya nga. Endgame lash magatash kaya nga mo me alana taga kalam na siya sa kluking hangat na nalaya man nga sige nga shoot ma singe. Ako usi onso ko na kalamila nasi kiyash nga nalwina el fact lagas singe. Sjukmet Tokosra lan kada masosos lan gad. Palem ni stelipan el shukyan ne musinge ya. Nalusa el ma. Enganin fincha mong fusarin kayo sikalin. Na mga shem na ra pwanang katinin na katinalin na daki mama taga me mama kat matalaki in mataki oyeng Onso ko nga etari na lem stelipan le tagan gashikat nit na tolo second longoul. In mga uralamang nalda ka kaliya ki sham curtain call lala na ke proe na may fin shaklash ke proe lara kadin kan ka front load ya malutu talitu fale in magat kain etala megat tangala in mo kain singagat kain akkalimi kemutan week in the akkalimi aw tasak ta pangarek malash met kola kat fineken mat suppose eken prestanti Mangay nan rekla kita katalik spaya kailik electronic metiki mga SIKYAK kain mo wangin force ki mga malan kata te force tamen kat kaya polisi mga priority la te malan kat mising para mga kan SIKYAK nara ke fakla ka nan block ki malan kata Kafufulan belo Shikshigini Mislay na naglog Doshogosh leyen musi Makuneki manango Mainigiwa Akfududo yeyena sinlaylo Indo ashlo Masaplak na sinlim Minsan ang log Mawamoyak bang na sin Maliit
Kaya kat kulo malap ke yak yok ye lal tikin kreskal ke malutud na yok shipe kaslan gat yok shipe impel na kayo. Ngalle shu kak shikin gat ke tamle chiwa nge el bangun yalan tolu somna shipe usye masina mga ingan kini metin na ro in we met na kay wakra akol na sam kin malan gat mol kin malan gat son of lokman lane. Ar pelchinge ngalle shu malap kak shikin gat ke magataga shun ke pelchinge when I akalaming kada sangka yasna kay waino ilang silan kadin wi ko was pelutu kada som tukun na katsum liki ko was misingya kada som pa na pagkun kanon week na phone singa ko lang ke me front lochel ditigat ke na wi kas kada kuno kon na ke kashilan ngan men pangai o yes mga kuminal shis line focus na ke kadin ni lo se catch up kadin fix our eyes on Jesus Christ. Akalimir ke Colossians chapter 2 fosina gakur elar sin katrakat kat mi se molia kel Jesus Christ. Alright, with that said, we in and last way. Colossians chapter 2 fosina gakur akalimir is sitting at the right hand of God Father. Ila floko singa painan plain menanak lash sham lash oyen mo lash. Especially as Christian. Nagat flokan ma met nakawa kaushe met nakawa ma mtake mol singa kum tash ke meta nake kalim sing pang ma kunesh atalle shu kaksin gat ke me lang kalang pakutin yok lang na shiskashi in main nakayo tigin treskal lu she lu pite tolu ye she pam ritie tigin treskal for sal ko rakalimyo tao sin ye wana lane she singa. He's not confined like me and you. El infinite. Nakat singa el sham from na mag chicken non ko. Agat sum shuk masyaye. Kat sum shuk ma chicken non ko pasik na sin tignin gat nga nga alle shu kak skin gat ke tamle je we nga we cleanse up we are brothers and sister in Christ. Lars finan ko and of course kat chambram kun local church body of Christ ke kasi Seattle, Honolulu, finan ko ka Texas ma kat metlal finan ko we need to engage with the rest of the universal church too. Siya pang Great Commission singa kadin tawin na cleanse up me akfashe gospel singa da we need to stay focused in Jerusalem large kadin na kanale ko sa online ministry singa itak niya silting interest ka afat na paela elda ka raw why siya na siginikek na silke 1959 up to today approximately 70 years kadin masiket na sila kadin follow na ke foundation siya ma Jesus Christ mo na lock na ke mo siya na I think lame SIKYAK from the past 2 minutes ago na ke don't look back kadin na kadin a lot mtayin kaya tufoki mtayin kaya tabal mo we need to look straight forward to the cross. Well, look back to the cross, look forward to the coming. We need to look forward na kaya glory siya may tagang. Pangamas may naging focus na kaya. Shu malalap kaya kaksikin kat kaya artan man na kaya wa inoy lang silang kat kaya flock pa na kaya. We go was na kaya man din na kaya Shenry. Inoy lang silang kat. Dahil siya tigin mausod pala. May kumbuya namnas kat tagan na akilin matwias nga. May tiga trala po sa flan. Okay, first met. Right? Kadam tayo kaya Stephen Artolane na Preston na nen talas pang. Katal tigin role kaksakin God kaya pelikula manlap. Welcome. God bless Tamil Stinson kula manlap kaya Artloman. Artlo was in akaya kat kai siya na kaya awkward mauta ka tigin tres ka lakal me mo kadin na siya tem or sa tamdal tamay kung kula manlap kaya Artloman. Dahil Melissa William kulang malap wang last pa na sin kulto mo man siya luman comment na kayo wapen na tigin siyangan atin na sukya ta kumpay to Ali mo dahil Rose pangan.
Pintra Tamdal Rose David, alangan mo but O'Reilly. long lost pananggalan, kulomalap. Kila damdal. Tamdal Kenya Arsloman really make me kadalingan ngailingan kiti ko mo. But nagawa pena. Tigin Pauline kulomalap. Kenya Rose Stan kulomalap. Wait, tigin Salik Thompson. Mengal lala. Tinwak. Tinwa. Wait, tinwak. God bless you. Long lost na muna. Kaya nawo si Basil ngayon. Lampat Jackson kulo malap tamlel Karsloman. Sister Foline kulo malap. Tamtail email ta. Sibana kaksakin gat tamae. Tamlel Michio Netle kulo malap. Welbe Sorlin Harrison kulo malap. Preston last year na taxis pangan kulo. Lam Mr. Cadwin. Long lock na siya sisters langan kulo malap. Pet Thompson kulo malap na pet. Kulo malap Karslan man agawa tigin. Usud pala vin mana kumamangan break kali Pastor Met, uwa man nagawala. Pastor Met. Well, Accept. Nash. Wana tigin nila kalaminga katagay kesla ke pro. Metigi ba taga na wiko siya. Umde ala lutu chil dikin ngan inoy lang silang kade lokasya kyaw luo tafa na gatulu. Marela personal action lang ataga. Get on my knees. Pro na sin God. Kataga metiga taga na ge wiko siya tigin pro lep. Al shipa gat pro metiga wiko gat pro lep. This is something we need to do every day. Evin pa gat mol kang online kat malimi kors pa ekul kat ngon man kat ekul kat kadin ra malimi kors pel na kew. And we cannot overdo it. There's no way we can overbreak God. Kadil tay in the last the pangem o yesing that's part of our life. It's part of this man lifestyle, morning Christian. Malimi ko nga pa worship. Actually, chika din pel na kayo. Akluo kat proy na singkat pel na kayo. Masya aktulungan pa lalal fungi faith alone in faith plus ay na akwa ki ka ke Jesus Christ mo rin. Finshak hope. Masya ako nga bangan finshak singan. But riti na me siyepi de sapta siye fasina gesnga lu. Finshak la ke living hope si pa Jesus Christ. Na chef lang yan managawa ba reference large kadin alle sanakin kat kadin siyang chinkat pen na fear of the Lord katsum nage I say singal si fos luan sampram kun spirit it korsngan tamal si weke siya Samuel kodarwak el pangun ya siya ngarang asum shu masoga me ngon lan kat nge seven spirit si masampram kinyang ang asu kaksakin gat katina na siyesin siya na word katina mat na kayo kung kulo man lab kem tagal liga percent kat kulo man lab Karslan mat na kayo finyam tin liga percent akibel singa ngang siya prolan mat na kayo percent ke kalem to ko snap na sweet proy katina ko lang naga flock lang len ke pel singa fashi Karslan we got pel katin taga pen na lutu na sweet kat proy kat kulo kaksakin ko papa Katale shu malalap ke mana kayo. Dek shibana kalwini shu lalap lash ke lang chika ulum na shishkai shi. Kataga tiye ke mas lata na. When na doom Jesus Christ. Kom sang na fon na marshurum. Keshbin lang chilum na shishkai shi. When na doom eldaga. Mi shefin shakshin. Shipshiprakil elan au yana get autolu inesla makuluklas keshbin pakoten lumnashish pagkadali shu kaksakin gom papa kas mo lom in the shipeta akas mo kinyigat ke fashion klasho na manas we got again got a fashion away flocking got na ke kas mo lom into inoy long chilom papa fashion klasho na manas Orient arch na kayo, insiya na kayo, ngana na kayo, nan ka na kayo, to where Jesus is. When academic as molomil sitting at the rana. Dapalayo
came ke belching elefaloko. Or nas we got akayagat kai shi. Kat kulo malap ke gas molum matagay nakayagat. Akas makinyagat. Kat true malalap ke mitlash makayewa. Mitlash matagal liki kaya sinakaya siya sinsiya broilan mit na kayo waki belching. Kat kulo malap ke nababa. Ke mit kulash kat kulo malap na manas. Fin kat te ash ke mapayalong na manas. Ak fusha sinsiya kat infalak na rumingin. Mittigi patlepel. Kat broi ke mitlash na kayo wamasak panas siya na ke kikya kasatalan fella siya na ke kikya plalsyetan wana son sinyol for sinyol akalimil the kind steal kill and destroy but Jesus came so we can have life more abundantly na manas we got kay siya kanina lito na when na tumakay na pankanikin mo inkanik na yung kapel siya kat shui kaksakin kong broi ka managawa langkalang pa ko ng yaklumin we got get factory class at boy kaksakin kong ganang Jesus siya matang lash. Amen. Amen.